Bog svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Mi danas idemo u Split, ovdje je s nama Market. Ulazi trenutno i... Hoćeš? Koga? On ne voli. Uglavnom, Market, mi idemo u Split, idemo kod Lucijana Ročkas. Pikret nas vozi. Hello! Mi se sada... kosa, katastrofa, uglavnom tek je jutro. Mi se sada nalazimo u Imotskom, odnosno nismo točno u Imotskom, ali smo blizu Imotskom. Ja ću vam sada pokazati malo gdje se mi nalazimo se. Evo vidite ovo tamo iza. Imamo ovdje teniski teren i košarku i tako dalje. Ovo je vrt od kuće. Tu zapravo uopće nismo. Vila se nalazi na 2 kata, ogromna je. I sada ulazimo u vilu, idemo u Villa Tour. Prvo ćemo obraditi prvi kat. Trenutno na prvom katu sad smo ušli u jedan hodnik. I u ovome hodniku imamo teretanicu. No međutim niko nije do treniranja baš. Prošle godine smo čak i trenirali, ove godine ništa. Ovdje sada ulazimo u dnevni boravak koji je ogroman. I tu najviše vremena provodimo. Sada odlazimo u kuhinju koja je užasno prljava. Idemo pogledati kako izgleda soba od trojke. Znači pogledajte vi ovo. Gaće nasred sobe. Ovdje Secret prevladava kao što vidite. Preživljava. Random američka lopta. Čak i okej. Mislio sam da je u gorem stanju. Ovo je soba od mene i Marketa. Znači pogledajte vi ovu urednost. Evo, Market sa strane drži svoju robu. Lijepo složeni kreveti. A ovo je pogled z naše sobe. Znači tu gore, tamo je gore party kuće. To ću vas isto voditi da vidite kako to sve izgleda. I sada ćemo otići na drugi kat. Također imamo još jednu terasu. Ja iskreno nisam ni bio na ovoj terasi. A ovo je Anezi. Ona spava. Jako lijepo, prostrano, veliko. A eto, zapravo izgleda vrlo slično kao prvi kat. Znači sada se idemo kupati u bazen koji je odličan. Ovo tu što imam na naočalama zanemarite zato što to nisam znao skinuti uopće. Kao što vidite i nogometni teren, ali tamo se ne održava nogomet nego se održavaju nastupi navečer koji ćete isto imati priliku vidjeti. Recite bok mojim gledateljima. Bog Svenki, hoćeš da nešto napravim za tvoj vlog? Ajde skoči u bazen. To. Pogledajte vi ovo okolinu gdje smo mi smješteni, znači sve šuma oko nas, svježi zrak. Nogama. Samo. Ovo je bio najjadniji skok ikad. Ko je? Zašto jedeš nudelse ujutro? Pa to je, ajme reci jednu stvar koja je bolja od nudelse ujutro. Svado je. Luci cijelo vrijeme hoće da ja spuštam svoje gaće. A to je samo njegov. Velenu, a ne gaće kad ih digneš. Jel, ajde brusio sam, ja to jako sad dignuo. Gledaj, sad nam pokazam. Doslovno je... Gledaj. Ajde, Okej, pokazuj. Luci. Znači evo ga, znam da je ovo haljina, ovako se nose haljina, ovako do tu sise. A da je Marko ima... Ovako mi je nosija. Ali gle, ovo je sad normalno. Da, a inače... Dobro, inače bi stavio ovako. A ne s***. Ne bi stavio tu, Luci ne Je, želim da pokret pubjaš i trbušne. pupka. Da, ti, imam razne ideje. A sad misliš... Pura za ideje, ne da malo i vas gledati. Kuć jedna raspala. Nama ti je ne nije. Ujebo. Suse, kako heavy. Tebi je dečko! Malo danas sam cijeli dan Marko kukurim. Luci, jer ja ne dignem gaće, samo napravim doslovno ovo. A ne tako, to te... Prestani me bulijat, tužit ću te džumbusu. Ali ti si smrtnjeva pete. A nije mi to bilo smiješno. Šta je ovo rekao sam? Rekao sam. Zamijenili smo uloge. Šta je ovo? Rekla je u opisu. Odmah vojni rod da se uloga! Na vojni rod. Odmah vojni rod! Evo ti Svenkija, Svenkijev thumbnail.
Znao sam. Profil od YouTube krugu ka. Nije mi žese. Gotovo ti je Secret, pozdrav se sa karijerom. Dobro, jednak je mrtva. Jučer Secret, a danas bruca. I on uvijek snimi. Uvijek na neku poru snimi to. Stavit ćemo i kak se Secret tamazo, sve ćemo staviti. Idemo na kupanje. Senki, imam nešto da ti kažem. Ajde. Ja imam razne ideje. Znamo. Ali treba nas dvoje. Da? Da. Lude misli ti dolaze? Da, Meni good. A Secretu je sad ovdje cura pa je full pristojan. Ajme, već vidim thumbnail za Svenkipediju, Secretova cura. Svoju kameru predajem Lucijanu, pazi ba do Slavljaniku. Pazi, ne upadne kamera u vodu. A, jel mogu roniti? A ovan je Markova cura, nikad ne pokazuje, onda je napravio priču da je gej, samo da niko ne bi nikad sazna da je njegova cura. Da, ona ne zna priča hrvatski, glavo. Hello Marina! Hi! So tell me your 3 favorite things about Marko. He's very cute. Ovo mi je cura. Dobar, čekaj. Markova cura expose. He's very cute. Ja sad pogledajem ovu kameri osobi koja fejka svoju seksualnost već 2 godine na YouTube-u. Sad sve sam heterofleksibilan. Daj im kameru malom bricu. Dobar dan. Svenk, sad mi sve palo zbog tebe. Dobar dan, došli u Bruceve pričice za laku noć. Jako mi promuknuo glas, ali to mi se iskreno sviđa jer onda zvučim više muževno. Svenki, p***činu, jedna dužan si mi 3 kune. Vidi ga! Pazi! A je put. To je santra, nema me za... Svenki, hoćeš masažu stopala? Stopala! Voliš kad ti neko razvlači listove? Pa ovo je čak ugodno. Bruce, kak ti je pracuđen? Jako loše. Znači ovo nikad ne radim. Sljedeći pereš suđe. Dobro, budem. Znači, sada ćemo gledat predstavu Imoćan susreće pede. Ej, kao što si me dovela, ovo je takav vibe. Ono, Phila Thompsona, ulazi u mene. To su domaći dečki, to tako snimaju, ne brini se. Sorry. A moram došla! Nikadirat, ne, gej, pa ja sam iz Imotskog, ali gej. A niste ti ovakvi. Nisi naša! Nisi se prodala džamu! Jedeš ti u crkvu. Pesak, bravo! Sad je glavomet. Sa mnom si ja svaku noć bi se opijala i sa svima ja igrala la la, oh baby. Lajko voli Maju. Bruc spava. Nemojte me zajebavati. Ajde, lap dance. A jeba. Ajde, ustani. Ajde, Bruc. Potopit ću te. Ajde, smrdljivac, digni se malo. A ja sad prebijem. Ej, jao, to je... Marko, ovo nije dobro. Ne, dobro. To je, jel dobro? Naše najdraže piće je stiglo. Samo Petra tonik. Seksi konobar. Čekaj da mu dam magu. Nema logike uopšte u ovom mukciju. Maja Berović, nemoj lupit copyright. Vidim mjesec. Mjesec i mi. To u video sa nas. Mjesec i mi. Obična kola ali gej kola. Gej. Ne, gej kola je bez šećera. A onda ćemo malo straight kolesa. Jedino straight na nama. Ako ne znate, straight kola vam je kola sa šećerom. Ne stija gej. Isuse, expose!
Svenkipedija na aparatima. Svenkipedija se trese. Bježi pedel. To je to, Svenkipedijaci. Svenkipedijaci. Logopedija. Sve log. To je bilo to, bilo nam je jako lijepo, mi smo jako umorni, najšuti secret. Bilo nam je jako lijepo, jako smo umorni. Luciano Pozivat sve se nam omogućio, obitelj Pozivat hashtag. Irena najviše. Obožavamo Irenu Pozivat. Ako vam se svidio ovaj vlog, vi nabacite like, pretplatite se na moj kanal, pretplatite se na kanal svih youtubera. Mene pede više. Secret se isto izbacio, ali moji su bujeko zanimljivi vlogovi jer evo ih sam interesujem. To je bilo Neki me svake godine na ljetom uništi malo. uvijek nekom uništen karijer. Šta lagano. Ljudi, hvala vam što ste došli kod Lucija na rođendan. Što ste naživali u ovom emotivnom, ludom putovanju s nama u ovoj prekrasnoj vili. Hvala Svenku što je ipak odlučio jučer silovat s ovom kamerom da ima materijala. Jer neki su odustali odmah. Ako ste došli do ovog dijela videa, stavite komentar emoji napišite. ananasa. Ne, u komentar napišite 3 srca, narančasto, žuto, crno. Ananas i sladole. I za mene stavite emoji moj najdraži. Wikipedia. I'm coming home.